We could share papa bi. Or my book be a man be spiritually good. Some person so to me kan abetro ade obeya nsu beto. Nsu to na opese tia bete. So person bi oted eye be pie. Me gwam asori for ambra me run up fan so si ho. So can dey see anim say obema incantation bi fiat so near so kase si bush kala conjure you by the name of Tomega, the Lord of Israel. I conjure you by the now odo na pimpim wana otiam bones na nso na esi ho na ahasi ehuru na kasa free nso ni mu ba na mu di nkomo oti kasa se beti kasa nso na wasasi woni na mu di nkomo na echiri dwonso na nko dwonso buku ni niema na me woni nyina so Abusia yema wakwaba eba me studio my life man story na aguso a wo hwe my life man story with Reverend Ajay Kodie African Lodge Grandmaster na yeni edin komo eye dwumadi sonto aso na yede braw part 2 na yede braw my life man story dwumadi bi a ye company fo na na ase omo duru achiri no omo duru omanim na ye no omo ahye omo life story from the scratch omo sha ase ne mpempenso omo abeduru no na edia ba beduru na afie futu obi wo mu a ya fa na ye so ye fira chire ba no ye dia ba ya brabo ene ya sana ba Reverend Champion African Lodge Grandmaster ye ne ni ba be din komo na no ye din komo na ene so ye to aso aide afiri ho adomako na medi dwuma di ebrao ye nko ni nchen na ja ye ni nkomo enfiri ho Rev yesamo akwa bi Jozo eba me studio Jozo last week ye din nkomo na correct na neso yesene to aso na mi gidi se fa ni mu sure I said last week to introduce one let's say wow new Rev there na say ko share previous video no na friend saying introduction ni nyina wi say ye beto aso na a content mama ye last week and I said last program ni edum pempen so a o kan say mokoye program so mienu mo kan so mienu ebom na okoye program na prophecy no and then say ba na eba o sound mo like omo do so ye pa o sound mo like we sanba no agene de na from midnight na ma de chi ma no kobo 10 still na muda so ye den ugina na still na o ye den o hye nkom and the nkom hye ni a o hye nyina so na ye real ni nyina mu nkom hye na ye koso ni nyina mu so na sanda friend say dambotum chaos still them and now that come na last week ya den komo cheche ni koduye team selo obeto so afiri hon mama ye na me na se nam sanche otiefo biem baby and last week eduye no all the same sabre ni nyina no na me wadon pa na just tumi wo ho aye adwuma bibia correct but no kwasem ni say na scan ho all the same sato na me mpeke hwe na me daso nam pensin pa sabe ni nyina no na me daso komota work abra o shanko enya blog a ekutwa I remember one time ye ko me wason dem na guy bi a me ni twa blog Mike frame say adwuma bi abu one day $5 si me twa me kon asore kutwa blog no ade na asore se sikanimu ana se that time no se pon asole na so for no mom 20 cedi na sa o dey stand show bi aso na asole na nyame dia okay na ye obi aso nti na ye pon a mom 20 cedi nti makọ masika 20 cedi no enso me ne me ba no throughout the week nti me ya asole na me nya call say blog about $5 na Mike so ye twa ye che sika no nti ye bi kwa kutwa that na say twa ba kwa say me rafi nti ye ka ye twa $5 na e betimi di half day no atwa wie na ye nya sika e modru abisa abima manya sika nti me pa sore ntem 12 ambo ye kutwa blog no te de be ya manya sika nti na me ya sore ni nyina no na me da so twa blog me da so come water work nti mamisa say nipa na o hye na se no nim o situation
onim ahumehia wo mu ana asesen onim de ekoso wo abrabo mu ana asesen oni unim komo opon na onim ni nyina no okay Oma mbeto ago nsem bebre kan nyina nsem bebre oh after the program na ye koye no sana go bio na get ni feel me so minim na me niskanti na me mpe ba asem so ye cheche omo na get ni twitwi otiti mi nsem jo otiti mi nsem no minim of ba ko na koye na mga chemo fa se ofa ni pesu mesi opem ofa so djuma ma hwe ni so bia oka so be hye community na we again po again so wiska that time na odeti bank manager bi ntina again wiska oye niema kese oye popular pa o ha me bold ni din sese obi a be hu a wotiti mi nsem no obecha me kakra ntina mi suro na mi ofa mi bomo fa na mane nti bomo fa na mane na mo fa na ka se mama fa me kwa siase man so kra o nti mi ofa na ka me hye nti bedu fe na asem na hye me so na me bo mi mama kuma mane nti mi bo mama kuma mane na mama kuma ka se oh se saade a min kan hwe mi suro because la source di caprella di moi mi ni capre and I'm so okay and I'm friend no aso for tactics na me bo ba ko aso for tactics bi o mo bo okay wetima demonstrate get away aso for tactics bi ya o mo my demonstration and here pa here boys no brotherhood answer aso for tactics opewa either ebefa prophecy okay and now obefa different sector bi ni ade now you can say you call we ni bae no mbo mam kuma na mka say me pese me fasting bi oh na nyame nka hwe nkire me na mka tell say pese me fasting ma we break you fasting no ho sir and also problem ni o membra okay na me say what no direct me fie na me ye ntimi menda fie da me menda kwesi 3 days it is Sunday na nyumre no na my friend say me break fasting no so membra ne ho no we are fasting no oh manye wanye oh no say me catch so for tactics okay enko eti mi ko ho mi ko enu me ni me ofa no na ma me kuma ne ko na ikodu eja mi kodu na again no skill no very good ya mi shira no pa me pese me body din oh boa me pa e nsem bi o ha me pese me biebie so be bra ni pe bra me ni masase no o me hu ni pa kwa me kana asem anti wuda wa boa me pa ti ikodu fi onum no wa ye jollof kakra waka koko kakra otwitwa carrot cabbage apple just say fruit different wa ye molukoko mi nko awo wa ye rice water wa ye eduane be bre even banku nyina ho okay mi so mi nko a na mi wura mu no na mi ma mi kuma bae ti mi wura mu no anka ba ma mi kiss ti mi na dan ye step down o free so se no wasi fom ti mi si fom na o ye say to hu ma mi na no o che ami na mi o fa so si fom am say ko fui ma hu ka ma fo mama biade na nya ko fo na ye twazo ade o mo kiss say zatem no na ono hu say o titi mi nsem no matiase na mi so mahu ye na maboso ti no nim say sa dan de ba o miss me ka pasam ti ye ko du ye na ye banana o kan iska so ma se 100 cedis so den na 100 cedis iska o no ma iska nto de ma ye no na ma me kuma me share nsem na ye ba fie tebere na mo fa no gidi se kwasi be sa asma o kan yi be no kro am so afa also okay no problem na me friend no tim friend am so me dana sipa no so na na me ba me ni ma be ba man kan kire no anko pe so ma me kiss na o mi huye pa and so next time bia na se me ni ma be ba ya me kan kire no mam so yo mate ti da be na me ba be sra no am so da ba kasa me mbra bia no se ne china nwumbre o be ko adwumento o be pontem ti ya me be sra nam so yo but me ba wiase no oba dan mu die mi wukro na de funu koto ha
I greet you too. O di mi funu ko to ba dan ma mi funu be san asole akuvie sir eti mi ko duru ye no na o say mi beda ni dan no oi oba dan mu die mi na na mi ye bold e kan no kure kire no na in the beginning na me baaye no o mam ko to a guy bi na guy no so ni yire na me dan chen ti sa na guy no so ko pesa girl no okay enti okopa girl na ntiase ti ohu se me ni girl ni din komo na ju me maga ni nda se manya mpona foforo me ntimi kan te girl ni se me pe no na girl ni so ntimi kan chem so pem na ye din komo eti bu din komo na aboto of one na ju na yakate na yada eti da kuru bi na guy ni frame tenase no mi baby ben mi rafi what say na mami sa na obeto so okọ sra no bibi ko so okay david because an satem no ono yesen ka menda o ma ade enchi na me kofi ka bibi be ko so but mi so ma mpena na me do ba dan mu die hey utwa mi dikura menda o ba pim na menda o ba dan da enti ma mpena nda na me ba fie ti mi ba ye no me ko to a guy bi nti guy no so sana wa pege na wa so ni ono so wa so ni mu wa o nti satem na mi nya han dan no na me bako ti program nti me bada guy ni ho okay nti guy ni hu se me ni sa guy no vibe no so wa penida obumi baby na me chim no se ni oni sa guy na tena danti se me ni guy no betena da me 2 3 ni dem enti me kai na mi ko bo sofo na wan na sofo ne su oni ne be kasa nti me nya abotre na si o ko chire mu chire sofo ne se nipa su mesese me ni nipa su mesi din komo na wonen wasene pa obe ware ne ntino me 2 freedom wo ana so na se oba Friday na okọ Sunday nwumre nti uba onche nyam si o nti me ko bo ge na mane na ge ne su se me wosika ye handan ana se me ntu meto anam se the bad dem die but me wosika metimi han store dan no se store dan no se me ne betena obeba bedam bi store dan no anam se okay then na store na that's na store afena na me bubo batichiman sata na me free village ebe ya soro otichiman na me ko ti weekends na ma ba sabre ni mu a me ye papa na soro no e na me de han store dan no enti one Sunday bi ya pon asori na me odan ho me bobo me ho akọ village e na sofo ne frame say ye koy program ne baaye no ye koy program no Friday enti ni Sunday e na me ko get ho ko didi ye no enti na time aso me ko me krum e na me ko ni Sunday the following Sunday no na me ba Saturday me ni get be didi nkomo bibia kama e na me sign back enti me back no na sofo ne frame Sunday na nwumre say o frame phone so say ontimi ni me nya asori bium okọ back Sunday ye ko program no ye pro all night no Friday na de che Saturday Sunday ye pon asori na me ko again ho ti ma ba fia be fa me ho ne ma me sen ko akurase ti ma ko akurase Saturday ma sen aba ya asori ti sa Sunday no anwumre na so for ne friends so ne mitimi nya asori biem na mbisa nsa de no so enye bibia ontimi ne nya asori biem enti na ma dwen say me ge na asem na me bo na ma ne ntia o yesa na me ko bo ma me kuma so no o ye asori no o ye paniwa asori ni no ko bisa asofo ne say ade na mo se ko de ma asori bi no wayi na di asori ni din dise BPM Believers Prayer Ministry eta so wo sisi agu wow na nipa wo mo na nipa wo asori ni pa enti assembly timi me ehye because na mahu se manya bagbo sofo no kwa me de mbapani no lab me de neto sofo no na sofo no from phone so say ontimi ni menya asori bi ntimi mfi na asori meka sofo na mpene no yimadi we de tutu nipa nim se maye boni mpa na me ndo na se me fa me banto no eti no ka kire mi papa ko dwakobu kumase sisi ai no ka kire ne se sofo bi a friend sofo jumo ona na asori na e wo ba mri ndia sofo jumo momu say me de wa me hye nkom no me fira kurase de so ma mpam me ma nkwa kurase a na se maniti a meje omo members ni nyina ate asole wotichiman enti omo mpam me e no so base on the sofo ni kan ne so no de pam me enti sofo na nkasa no wa anya me boni e na me so ma anya ne boni but oti advice from the yonko sofo ho e no de pam me tenka yenyina nke ye twa akra ko nyankopon se na omu yesa mimi villager
me frɛ kurase nti saa kurase ni boy we o hye nkom gidigidi sei ni de so ma mpam ne de a ene sa amre ni nyina so na oda store dan satam afa na me be store dan ni se satam no me fi village ba me da boy ne ho e na boy na pam me e na ida koto sofo na nim di sofo na ese ko hwesiesi asem no week na obesiesi asem ni mu no week ni na otu me o sofo ni si yimadi tina nya yeka asa sa ajoroga kura but we aso ho asem bi e be to no da nyame ase eti mi ko nya ne mani ase atata na se mi mo e ha enti mi ko village no na ekoba se o se mi ko sua motokin bi pia na bibi na mi ko sua moto enti master na no chiri motokin pi no na o se mi ko fa bidie o ba bi mbra man bi na owo Techima magazine friend medima fote ase na o ye bidie adwuma na o soma o se enko fa bidie no mbra na master ndi motokin ne maami na yekofa bidie no timi na mkofa bidie no na me de brand master na de coat Techima mkoton me nimba bi mkoton timi wo the following day yekofa bidie na mse Sunday anwumro so because atena majai Pentecost asora me cause ya yimadi ntina ma betina fie ntina so me page ma fufuru bia metimi aye na me kosua motokin pi tamra no so na akra no na ni na wo menchen ni nyina wo kwa sambu wachi se satan no ma ba fie ntin se satan na otimi nanti kodi agro no ne niema ntinu ha na on stress me se face ni biem nti hona nikofa bidie na me de bre me master na de bidie no koye no sa na nkofo na wie bidie no nti mi so mi ni na mi so mkofa me di show okurum nti man ne ba na obeche boys na mo ye adwuma na mo wie bidie no na sister bi ka kiro man say me na mkofa bidie nti be say me na be wie bidie no na man fa police for no beche me na mo de mkotum nti mi kotena kantaba ko ma ade chi na ade chi no mo se nkotwere ya no asem nti ekotwere ya no asem no na me ka say me de yes mam say me nkofa bidie no so wan na na me master o master na me se motokin wura na police ni say mo de bidie ni ko he na me say baby o mo ko me nim me master no ofie na me na me ko bush ni ko lodi na me de bre me master no a o kire motokin kan nti o to say ya no say ana ya no de mama ade achi na me say wende o ma me we na me cheche papa cheche na me so okay enye hwe ene ombe jam na o makochi me master ni mu me di ma futi asese o mpane na me de run to me sa ko machi sei bidie nti run to the machi me sa o machi sei sa be 3 to 4 hours from Techima police station itwa Mampehia Sunyan road from Mampehia to Bau from Bau to Akura biase hono na boy no ni nyina na run to me sa o machi sa na bidie so o ya bidie on the round goes nti na police for car no siren no e bo wiu to say de bidie wa wi bidie nti omo de me ko village hono nti obi e ba ho na o machi ni on behwe na me wow na run to no guminsa e o machi nti omo de me ko ya na me ko cheze me master ni na omo bie nti na me joint say na e me ya me sukra still omo mfi me na ade no emia me minsa se no omo mie mum na emia me pa minsa we no na emia me kese na ase omo aye mi se nti na me ha ene me ha na eye me ya nti mi from so omo bie me kakra kron so dabi medwane na me so okay ekodue na omo bisa guy no na me chese master no bisa so onim me na osean o na kire moto kan na osean na omo buy run to no na me de ba koto me ha na me de ba koto ni ha na sare no bo yo sa from Sunyani kwan so ade ba police station tie buy na omo say satam na graphic bi wo ho me refi graphic ni di no me so me betwa picture say ya wie bidie na police ni see di ni say aden na me nchire baba na me say ma chirem na see di ni say ompene e ma mu ntwa picture asem no nko court enti ni ompene enti see di ni na ohwa otwitwa gye kakra na ama ya mba graphic mi na ombisa me boss ni say onimi na osia na kola na mo chire mutoka na o say ba bia kofa bidie no me kobi na o say me na mkofa e de bre no na ombisa say wakofa say na so wafa 5 times na so oni me akose na so makoho 1 dana mkofa no ko efiri ono me nko ho bi
ɛna ɔsi sika no ɔmaame bi ɛna ɔsi dabi me de mi sua motokin ni twi ɛna obisa boys na ɔmkɔ fence ɔmaame bi ɛna ɔmsi dabi ɔmsi okay sisade a ɔmate nti village ho hene na be yi asɛm no ɛna ɔde kɔ village so ɔbɛkɔ akɔsiesie na ɔmobuka ma obia na mka kyerɛ sika no mandi bi me de adwuma na mkosua nka ye do akotokoro de wo wa mbɔ no ɔmse me no me nka ho nti no mintua 3 million na ɔmombeli me na 3 million no ye koton plot the whole family ye busua ni nyina ye anya 3 million koton plot ye koton abusua plot 10 million then time 1000 Ghana na omuyi mu 3 million na omde betua ansa na omoma me ba fie na since then no ama me ni adamfo bi me mpa adamfo asem enti after it na ne man fa still na me ofa yere ka chem so wanya school dan bi enti nka membra na me start me ankasa ma sorry e wo honum na me so okay so sa no makamate nti hona me motor work ni san bam back na me benya kakra me de ko hand store dan nti me betena store dan ni mu no me ni akola no na satem de no odidi ono atimi eye no ho bibi kakra na me start me nya 1.5 na me ko Asta FM me nya sika na me ko to time no satem na odo me bani so be 3-4 years nti no na me ko du Asta honum no na m ka chem say bosome no mbegin 6 million na me sha omonton anwumre ana ombeton from 12 to 4 I say from 12 to 4 no na nipa bebre adeda enti omunti o sa time no na o sa de an ne me mbegi sa time no from 12 to 4 no na mbegi from 12 to 4 ni na say o musi usa o musi misa me kasa me kan kwase asem preacher me kan kwase asem enti no dise me jai preach nti eno kura sofu bi sofu Moses ma onipa ha on be kan bia ma me time me de start me preaching kakra nti na sika me wonyina 1.5 ene kusan time wiye no e kusan ne contract ni wiye no contract ni nyina ko 6 million okay ena me ni 6 million me sika me wo wiase nyina eye 1.5 nti san contract wiye na mo 1.5 na me say contract ni 6 million 1.5 year na me so me preach wi a nyinu ju a me ya sori pon me de aka no e ba be so mo so na me say o de ko enya hwe na mo jiska no nti anwumre no me ko wo ma me kuma aduane na otwa bi mai na me ko wo ma me bi e friend ma baby techima ya bo so forma abo so hine no ne ba na no so twa bi mai na me di kosi ba bi nti e ba sa na ma hwe nkwan no afira aduane no ma hohoro fufuo no na me di kosi ho na ba kon so ye di ba kon nti e di ba kon a na ya hohoro na de ba kon so akosi ho nti ade chi ana ya san adi da wa na sika ni ho nti time me ko Asta no sika ni nyina o mage ade chi enim de bidi nti ma mbebia aduane ya hohoro ho si ho na ma me kuma de no ne mba ne die nti di wie ye no na ye tehwe so nti from abo so tu nkran na kwan so wow nti na ye kwa na me ba na bra na mafa na shachi na ye konti ade a ye 12 ni ko duru ho 9 go ya nkontem a ade san yentimi nko yeso enika esika na ekoda nti me de ntuma koe ti duro na me de se ho na oda na me de ntuma kata no na me ka che security man so hwe me ba na ma so usu a on signal me na me ma mo bonwum na me behwe no si yo ono so nyame adom wansu na ye program ni nyina wi nti course ba san ti maami bi on friend madam Fati o aboso on de na so ni school dan ani mai na ye sa o ye kramoni so de ni school ni mai nyame hira ne pam nti o di school na ni mai na start asori no e o school dan ani ye ni kakra na fe ni peba nti me pon asori face day no na ye mpai bo memenda nti e pon na manya 6 million pepepe correction ni afodie ni akwankyere ni nema manya 6 million na me de Asta for 4.5 no e koma omo na esan ka me 1.5 na se masia geni na manya 3 chances I say me preaching week bia wo mu one the following week me preaching na nso me nya as 12 million so sen di na fe ma hu sa niema mu esesan be da me nya 12 million
yan ko wo bi aduane wo frɛ pɛ me wo aduane na ye ma na ye nyeske kakra enti ye ko happiness menim ba no na ko je gizzard and sausage na ye je mort kan ala te nyimlen oh dan de twa yanum ko na ahokyera wo so ache na ahokyera wo so ache pam ti didi wie na ye fa ai ka na e ba fie ebedu e no tim se akora na ni age se ni papa nyeska te firi ko no obi o ha no wa fro se ebia rev si ya na se cha enye izo nti efi wono be satem nyina no na me da so komota week no okay nti saturday me ye asore ko wo ya asore na asana ko me ni asore nti saturday na ye mpaibo wo ye na mpaibo nko a nti se me ni asondan nti ma me bi wo nchen wa no se reverend nso ma omo pam wa asore ba kuno na waja na mchechiri ni no se ari na so fu yesa ma chiri ha plot bi da befa na fasi asondan na me da na se na me kwaje nti sika na me nya no nti me nya sika na me wo store dan ni mo na betimi a hand single room self contained but na me bobo sika no na me disi asondan no me si asondan nyina na me da store da me nya akola no wow nti ma mimi sa se ma me back to sawi enye se ba ira kakra samre yi nyina obesan be da store dan mu na lady na fa na so ma wadanfo no pam no na no so won ono so me on se me ka se na omo we yetere minu age ba ku ka so onpe na asem onpe saladi na mi oni minu ani nyina na eto nwum asori asonda mu ti minu so be di na nim ono so etwa me boy sa na asem de me ba no so koma na o ma na dua na mba ni obetimi asu the whole day o de oba no koma lady na nko ope wo ai ono ope ge no wesika de me ba no pe bi otoman so me ba no nje sa ti na me kan say maame ye ntwa so emfa nti ansana safo no be pamo no lady no ni ye bi ansana o pamo ana oh dabi o pamo kra nti up to mo anya hwe dabi mo ni na nya bi dabi o pe o sanko ni bo ya enyina eboka so you free honum na maame asase no na me boss structure na me starting tina mo wasondan a me amaton chance a bosondan correct cement ma bibia tonkondwa gumbe na me da store dan wow eti me di kan establish ejuma na me da student mattress so na me ba no mi nyina okay ade be chena student mattress ni do na mi no we da na student mattress ni da bi tina me 14 inches TV we be say Philips na deck edaso enti so ne bedi njumbi oyo nyamia eno na ewo ti ko mota wek na me bo ya me koto sa cassette enti tambia eno na me bo sa ti eno na yefe video ti na deck ho me di she deck ni mu a mo ska nkoto decoder hwe me enti me si asondam ho correct uroma sondam a na ho e fair bet na me da store dem na me da student mattress so wow eminim ba nyina so ekobasa no enaja maame mai si asondan yanka kanka ti ason peja ni mu no na kakra ba misam na mkache minu anum se die motor work no minko bi because that time no na ma nya capital kakra o machi na me hu se ason so agina satana ma start Sunday service ma starting paibo me ye counseling okay entina me ye paibo joda me ye counsel benada any fiada na ma ye Sunday service enti sika ni nyina ba me ho yetua tight yetua bibia entina afedi ma hu se matitim na me jai motor work ni kokora enti asori ne koso na me ye fast na ye bie nkranza ena yi nkranza na ko ke ayi yadwura na mebia have kenya ase na bi doma ni nyina ya asori na ni nyina me nkwama so na me bie ko no timi hu sa na ma ye busy na wo se me ware satem na yawura 2017 ye ko 2018 na me de ware ye aware ni di 3 months and 2 months 3 weeks in egu in fact 3 months na wale ni guya ware ye ni eguye satem no 3 months already 3 months ni guye akola nwale metu obi afo o ya akola me nware piska na what do you say
Oh. That time met me a humpony. Okay, but this is 34. Until 34 and free. Bibi Simon, me 20 something. There about either 25, 26 for baby. But 25 years, I'm worried. Okay. Our age is not good for you. If we 25 years, men worry. Who is Kakurampa or Bayman America? Okay. Who is Kakura? You are not matured enough. So be worry. Say, and then me who me irena, on so call a grandma. Okay. Me who me irena, no hear me mobile, but yeah, me knew me who say, me one at that age. Didn't see a man, I didn't queer. Yet, young one say, okay. And as I tell them, no, to call the speed. That be pejai no question say, we could share papa be. Or mammy book be. Would papa no, a mammy say book no. Emma, me spiritually good. Some percent so to me kind of better idea be so better. In so turn up percent ya better. So person be third eye baby. A book ben. Oh, get away. This an album no book net. Book be. Oh, sometimes no me be pa. Me nada, me be pa. Me ma sorry say. Na ye bo you see canopy we actually. Two canopy 2 and 3. Nanka me kwa sorry 4. Bra, me run it up. Nti ma me na me bra akola na bra na me ware fast. Na me hwe ti awale no so no angina ditu niema bakwa na me no binti ama ware na ntimi angina na me die nti book na de na wo de ye fa oh say e bia wo problem a wetimi ehu say problem e shaha o kan we ya e be kire say we yesi e be yesi ha na wa kire e bia fansusi ho so candle see anim say candle be asem kan so 3 wa ha so 2 wa ha na nye 5 en fano nkoye o example na nti kan say rompa boa you say kopa de we kopa we na you say we say adcbc o yeso bc tap pepe na nti say e bia me kwa so betima ka say kopa we na you say ha na wa ye bi o ha o ya utim san so gu cap Obema incantation be fiat so near so kasi bush kala conjure you by the name of Tomega, the Lord of Israel. I conjure you by the now odo another people na what tiambos na so na isi na ahasi ehuru. Okay. Na kasa free so ni mu ba. Na mu din komo. Oti kasa say. But kasa so na wasasi woni na mu din komo. Why is ade ni nyina? Oh, but adamfonye. Me konya adamfo bi so no mu ba. Na wadi ni nyina efiri nyankopon nyame na bo ni nyina nyame na boy nti ni nyadamfo bi na mka jonse papa su masiwe wa mame adisi e na mama sori na e big time nti mama yenkona menji bi ma na ade we no adisi na wompe se umbia betime kita no mse a obia betime kita timi ye one day program na mi ye timi ye no na sofu ba class we jane bag o mi dan mu ho na man safa so onkofa Joko na asofo no mi soft coffee soft collins and asofo Isaac omko no mko junso gu na echiri junso na mko junso gu buku ni niema na me woni nyina so ti antimi am perform biem nti eye suma bi na odi ma na odi buku ni kan ho ana se suma na wona buku ni so kan ho nti o mo suma no sama buku nti suma na odi control buku na odi control suma na suma no e betimi account Tese metie be ka me be no be kasa nyina na suma na ka me anti dental me shata ali abokreli ka ye bibia kwa so mam ka sem bi na ensere sa elas me ko asori a hu me friends me ko aso nti o ma yenko na yeko nti bi ono me friend say e we ma me friend e kasa be ka say boy bi or the nose mask ashena no o she top white and o she down black your friend adomako o free ha ne buy asem say ne ha no we ne ha no me say okay no matura to boy bi ka ho o she blue black o to say ne ha no we say nti at least ni ba be 4-5 there or the be ma o be ko nti me ko na me ndura so ndam o be ne manya feedback na otimi dane ne hu nipa na yare bi wo ne ho saa de na o na wa ba so le ho na me masane yare sa obesan dia seda ba obi hu ni oba ba de hu say we na suma na obi hu so oba ba kiro say ko obi tu kuro tu no kuro no fa di we kan kuro ni be ko
see you. But on one eye, sir, or done who's adiaba. Or Pigas or obey ya dear, sorry, be pija. It's me, Namakuma me, come, me per se, me no for you, or me yet to send me. But not knowing a son or more bad man set, oh, me. My mimisa say, then time we did say, then time not what level of education in African Lord. David, as I think I'm call Lord Jimmy. Inti ebane say na okoji suma ndi ya odi suma ya chi because hi na mrebe kwa na di platoon na ide asi ye sande nto aso we bra me producer alert me say emere no ayedu nti me sraw na di platoon ide asi anansa na di platoon we so me kwa ne nchen na wabo ni dwuma na dwuma no ho dawuro wabo ho dawuro kakra ma ye na Mary say oh ansa na ide actually the nento aso ayede abraw Minute studio na oguso a wo hwe no rev Chairman so nti we African Lodge ka ho asem kakra kire na African Lodge ye nyefeska bagiska ye ndi prako ye nya abortion ye nkum nipa ye hwese wa adwuma anu sika sem bekoso wa bon ho ban afiri watamfu nsam bebrede ye compare Freemason ye nya Freemason for no kwasem ne say abusua anya etipani Freemason for misremu ada Freemason King Solomon no Bible mu na eti Freemason na ya eti hayi nrada ya beti African Lodge ye no omo ye mben so kra ye die ye nka brofo ye kan nkasa asante bunu fante akuapem aha sa akasa na ye kan ade ye African Lodge nti ubetumi ba oye bibini nku a ubetumi ba join ne bi na ye nyina bo maso ye hwese wa adwuma ne usika sem bekoso na obo ho ban afiri watamfu nsam time na Bible embedru Africa no kwan be na ye nananom faso na omosom nyankopon eno na ye faso a yesum e African Lodge nti me free ni ofa honom no niema na mfa ena mbewura lodge ni the next time no ho na mekire kwan a me faso a Bibera Lodge. Nise na lodge no etie. Ho na benya the smoothness of African Lodge. Aha. Nti minise next episode no. Ho na ye beba awura. Na fe ya hwede Nyankopon be. Nti no wani ji ho betumi abejoin ni bi. Na ye nyina asom. Obetumi akwa asole kramo bosom de oye bia obetumi aye. Na ye nyina wa African Lodge na ya hwede Nyankopon ti asefo no. Obeye de aboy. Ye nkum nipa, ye nha nipa adwene. Sede mutete lodge fo mu no moja eyentro. Yenye Illuminati for omukura no mintimi ndi to nto mo so omunum muja mi hu Illuminati mi nko meeting da egu so omunum muja nti mintimi ndi to nto mo so misrem atesema wotefa lodge hu no entisa mi tufu unya African Lodge a join bi unya Freemason a join bi unya Night of Marshall so a eno so lodge papa eno so join bi sa lodge mi ensa we die betimi asimi bua kan kire na emom shade we so wutie mi tie na tie ni Freemason phone app bia o TikTok. Freemason ni app bia o Facebook. Freemason ni app bia o YouTube. Nti ko fo bi number o TikTok, YouTube, Facebook say all ko join Freemason a. What terminum? What you condemn? Aha. Omu ni app bia o ho. Freemason for omu nye advert. African Lodge, ye dozo me say anwumre we ke bo 7 me post a video bi. Aye ko meet obi hu ye dodo but obiamba TV so da na ya anadwunti ani ye blare nti hu obi a ene be mama post sa video no bo se na ka ne so tintintin na ani ye blare nti hu obi a ene be mama post sa video anwure ena obi hu say yes African Lodge for do so pa but obiamba TV so mi nko apɛ na magye tamani asese meba TV so ndi se mi hu a African Lodge kra no ye mba TV so biem onti obi anka biem enti Freemason Night of Marshall omumba TV so Night of Marshall no eye Roman for dia nti unya Roman father bia so mfa wuram na opene so odu be wura Night of Marshall eye lodge kama eye Roman for dia nti wura lodge ma onko obekọ bu nsanje ma na oh dabi say Kufo ye papa Kufo the whole Africa Freemason ona oda no oda omano na the whole world also to oye Roman okay na mbapa otunfo miran so oye Anglican ni but oye lodge ni okay nti lodge nsi ukwan se men kwa asore ana ma nye kramu dabi ye kire onyankopon mi hu amahunu nyame no no hu mi wa hu nyame no no lodge policy no no nti se me ye oboni sisi ye nyame na me ye ne boni
nti wa hwɛ se nyame abo asase abo nsu a wo sa binum na wo ye ne bɔne ɛyɛ nti yenye sa aha lodge mra no abusia hai ɛna mmerɛ bɛ makwan ahyɛ ne mpaboa yɛde yɛdwumadie no asi Nyankopɔn bo a mmerɛ pa mu no yɛde ne ntoa so ɛbɛbra a minute studio my life my story with Reverend Ajay Kode African Lord Grandmaster ɛna ɔgu so a ɔhwɛ no mesrɛ sɛ na ɛyɛ first time a ɔhwɛ dwumadie ya mesrɛ subscribe like it na share mo bibia no bibia so ntim fa aba emfiri dwumadie yei ɛna yɛde sɛ Onyankopɔn di amen